Sanibonani ke babukela bahle emakhaya yisoke lesikhathi sohlelo lakho lithanda kakhulu Isigodlo. Esigodlweni ke kulapho ke sihluba khona udlubu ekhasini ngezinto zesintu phecelezi ke i-rite of passage la sithatha khona umuntu esibelethweni size siyofika naye ethonga lendezweni labangasekho. Sikhuluma ke ngezinto ezibamba impilo yomuntu. Uthi omunye umuntu sengehle ngenyuka ngihambile ngithandazile ngigezile ngiphalazile ngenze konke kodwa impilo imile ayindawo. Sizothi ke this is the solution. I-rite of passage yona eyisisombululo mntaka baba empilweni yakho. Namhlanje ke mbukelo omuhle sikhuluma ke ngendaba ejule kakhulu futhi eseyibona isiya trenda kakhulu noma uya ku any social media page uyabathola abanye abantu bathi ngiyathwalisa omunye uthi ngithwele omunye uyakhala uthi ngathwala kodwa ngingazi ukuthi ngiyathwala. Sikhuluma ngokuthwala sikhuluma ngesithwalo ke namhlanje mbukelo omuhle ekhaya asike sibone ke ukuthi ke kwenzakalani emphakathini ngazi ithwalo. Ukuthwala yazi it is not a bad thing ngendlela enibona ngayo nina. Siyathwala ngeindlela ezihlukahlukile thina siyabantu abamnyama and ukuthwala kunenhlanhla and kunobubi ngaphakathi, right? Okay, excuse me. So kunokuthwala kunobubi ngaphakathi, meaning there is a good side and there is a dark side to it. But I'll try and unpack all these phases so that at least you and I are on the same level in terms of how things are operating. So we have been told, or rather been taught, ukuthi, whenever we're really speaking about ukuthwala, you're already thinking about a man sacrificing his whole family and his dog and his cow and all these other things and boo-hoo-ha, a sad story, you know, and all the time. It's something etusaya or whatever the case might be. So, ukuthwala is not necessarily out of a place of greed, but amanye reason ayenza imindeni isuke ifike lapho kusuke kuyindlela yokufuna ukuceba noma ukufuna ukuthuthukisa imindeni yabo. Because if you can look at all the time, it's that abantu abasuke bangena kule ndlela lezi, they're always wanting the best for imindeni yabo, and this is rather an alternative, or rather a choice that is being made. Ukuthi, I will make this kind of decision so that we are sustained financially and that we are able to move forward. Me, I was raised in a family whereby bekuthelwe ekhaya. And I know from experience that kunendlela ezinhle ezokukhanya ezokuthwala then kunendlela ezimbi. So typical example, as uyisangoma siyathwala sithwalisa izikhwama zasemakhaya ezamadlozi, but ukuze uxhumane noma ukwazi ukusebenzisa lesi sikhwama kudingeka ukuthi undlule entwasweni la khona uzohamba uyogida noma uyofahlamela noma uyenzani bese gcineni that kuba ne sacrificial part, or rather a part of ukunikela kwakho. So to someone that does not understand, or rather looks at this and is like, but Gogo, this is demonic, or whatever the case might be. It is demonic because religion stepped in, colonization stepped in, and you were taught to look at indlela esenza ngayo in our African ways as indlela that is demonic because it involves blood, it involves slaughtering, and it involves anything. Sit down. Uzibonele ke mbukelo omuhle ekhaya ukuthi nasikhuluma ngokuthwala sikhuluma ngani, kodwa ke uyazi ke lapha ekhaya ukuthi ke asiyikhuluma into bangekho abanikazi bayo baye bathi ke indlela iyaziwa ngumhambi wayo. Nami ke mbukelo omuhle ekhaya namhlanje angihlelanga ngedwa, ngihlele ke noNgcweti noNgoti kuzo ke lezi zokuthwala umkhulu hoti ozosithatha ke asibeke umbuzo wethu omkhulu namhlanje uthi kuyini ukuthwala, bese ulandela umbuzo uthi kukhona ngempela ukuthwala futhi ke kuthwala abantu abanjani. Sawubona mkhulu. Baba kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila kehle. Asibingelele nje ababukele ekhaya ubatshela ukuthi umkhulu bani, umkhulu buyapi, mhlambe ke ngokomsebenzi umkhulu wenzani, bese ke umbuzo omkhulu
omkhulu kakhulu okwenza ukuthi namhlanje usivakashele lapha ekhaya ukuthi uzosisiza sibhekene nengwadla inkiyankiya nenkanankana sibhekene ke nenkiyankiya ethi kukhona yini ukuthwala kuyini futhi ukuthwala futhi ke kuthwala abantu abanjani so besingeke sikwazi ukukwenza lokho ngaphandle komuntu ofana nawe. Sanibona emakhaya lobulisa inyanga yompedi umkhulu hoti ngisuka kwalese Goli 131 Marshall Street ilangi khona ilangi iphilisa abantu khona ila futhi ngenza lo msebenzi lokuthwalisa. Ukuthwalisa noma ukuthwala kuyini? Ukuthwala it's when uma umuntu efuna amandla angaphezulu kwamandla anawo lawazalwa nawo. For example ungaba umuntu une business run business yakho uyayibona ukuthi uyayirana but ayifiki kwelo zinga wena ofisi ukuthi ifike kulo. Then you need ukuthi uthwale for your business ukuthi ikwazi ukukhula ikwazi ukuthi blossom nokuthi ikwazi ukuthi ifike kulezinga lofuna ukuthi ifike kulo noma wena mhlambe umuntu but ufuna ukuthi kube nemali nje evela ngapha nangapha lo muntu loyo ke uyathwaliswa. Then ukuthwala kuyahluka kuswa ngokuthi uthwele kanjani uthwele ngani ngento enjani. Kunokuthwala ke uzawuthwalisa mhlambe let me say ngesilwane lenyoka le kuzafanele into kubana ube ne room yayo special la uzoyifeeda khona ngamasi okanye mhlambe ngenyama ethize. Then kube nokuthwala ke mhlambe ungaba ne watch okanye i-ring lothwele ngayo. You might be a prophet, you might be a pastor, you might be a businessman. Lento le ihleli kuwe ihamba nawe, lento le iyakunakeka, lento le iphakamisa izinto zakho. So ukuthwala ke it's something of which ihamba apho. Then ukuthwala abantu abanjani? Abantu abakhethi. Kuyathwala osifazane kuyathwala indoda kuyathwala umncinci kuyathwala umdala nama ndimdalanga ndimncanga I'm just in the middle field ingayitsho ngayibeka kanjalo. So ukuthwala it's something of which kusuka ngothando lwakho into kubana wena you believe in ukuthwala or not. But if wena uthi mina impilo yami ndifuna ukubana ithi kancinci you need ukuthwala. Okay mawuqala ukukhuluma uthe ukuthwala kuthwala umuntu ubekuse ngebusiness. Yes. Ukuthi okay kusho ukuthi kumele ube na something. Yes. Lokuthwala it's a top up if I can say. Lokuthwala it's a top up. Let me say wena ke uphila ngegambling uyakwazi into kubana uthwalele ugambula ukuthi whenever uma uqala ubheja kumele ukuthi uwine something. You don't have to bet then ungatholi nix. So ukuthwala lokho kwenza ukuthi inhlanhla yakho ize ngamandla. Andazi ukubana abantu emakhaya bandiva na yenza ukuthi into zakho zisengamandla. For example umuntu wale gambling kusanga ukuthi nakhona uthwele ngamalini. Umuntu mhlawumbe othwele nge50,000 akafani nomuntu othwele nge100,000. Umuntu othwele nge100,000 akafani nomuntu othwele nge2 million okanye nge1 million. So ezinto ziyashiyana ngezigaba zazo. So uma uthwele kwenzakala ukuthi into zakho zikwazi ukuza kuwe zikhawuleza okanye zikhawulezile. That's how it is. Okay. So ngizwa manje sobala ama categories are influenced by imali. Yeah. Mhlambe ke let's say for instance manje ngiyafuna ukuthwala but angikakabi nayo le mali. Yes. Kwenzakala kanjani ke lapho? Yila khona inkinga icala khona ke. Uma uthwala ungenamali, esisithwalo sizawudla abantwana bakho okanye umfazi wakho. Unikela ngantoni? Ukuthwala you sacrifice something in order for you to win. Ukuthwala it's a sacrifice. Yes. So wena uma usacrifice imali yakho you want there will be no bloodshed akubantu bazawubhubha abazawuhlanya abazakwenza ini but if uzothwala ungena next then kumele uyazi ukuthi each and every year kumele unqwabe. Okay manje wena mkhulu ngizwa uthi nawe uyathwalisa. No I do yes I do. So wena ngizubala ilwane ubala amawashi wena uthwalisa ngani? Ukhuluma iqiniso ziyahluka into zami ngithwalisa ngaso. Ngiyamthwalisa umuntu ngamadoda angena egazini lamadoda lawa ngufaka negazini ngiyagcaba. Uma ngugcaba lento ifika isebenze within you ngaphakathi kuwe. Then lento lemisebenza kuwe uyayizwa nayikhuluma nawe. Uyayibona ngombono lento. Lento at some point uyayiphupha. So lento ukhuluma nawe umnikazi wayo. But lento is not something of which uzayibona ihleli la or ubona inyoka or ubona anything. Izinto ezingena kuphi egazini lakho. Then ngibe nesithwalo la ngifike khona ngiphakamise umuntu ngamadoda ahlala emanzini. Of which there are rituals of which kumele uhambe ufike wayenze emanzini then emva kwalokho into yakho ikwazi ukuthi blossom isebenze. Hey asibambe lapho ngathi ijule kakhulu. Mbuka lo muhle ekhaya kuyashi ngihleli indlela la nami ngiyacabanga ukuthi bayephuma umkhulu ngimlandele. Ungayindawo mbuka lo muhle ekhaya sinatha manje nje siyabuya siyothwala. Ngikhuluma nawe inyoka ehlala emanzini ngithi namhlanje uzohlala esigubhini lesi. Awulali nomnini wakho.
awulali ney'ngane zakhe. Welcome back Mbukelo Mohleka. Angaphuzanga nalamanzi enginithembisile ukuthi sisayophuza amanzi siyabuya ngoba hayi kushube kakhulu namhlanje kukhulunywa ngokuthwala, kukhulunywa ngesithwalo, kukhulunywa ngokuphakamisa izinto. Bathi inyoka, bathi amawashi. Njengoba ngifaka amaringa angaka mhlambe lami kukhonyana okukhona. Kodwa kumkhulu uzosho ufuna ukuthi angisurvey athi x-ray asho ukuthi ngiyafitha kulezi zinto. Mbukelo Mohleka. Mkhulu Baba wami bowusangichazela ukuthi lezi ithwalo ezakho nje zisebenza kanjani. Mina ezami ithwalo number 1 azimfuni umuntu ongcolile. That's number 1. Zifuna ukuthi uzithande. Ithwalo zami mina muthwala ngazo lamadoda uma ngumukisa kuwo. Uyasho ukuthi from namhlanje ngiyonithengela imoto, ngiyonithengela izindlu, ngiyonithengela impahla, niyohlala kimi. Ani anyway. Ngamanye amagama into oyidlayo lamadoda ayidla. Uma uthenga indlu lamadoda akwazi ukusebenza. Uma uthenga imoto akwazi ukusebenza. Kahle lamakhehla I won't lie to you ngithenga imoto ngathi ngithenga amanzi. Ingoba lamadoda adinga lokho. Uma lezi zinto ungazithengi ayama ukusebenza. Bafuna izinto ezinhle. That's why uma umuntu ethwele you get ukuthi umuntu uthenga lokhiya ugala umfazi lo uphinda kana futhi umunye umfazi. Le mali le kumele ukuthi isebenze. Isithwalo sifuna ukubona imali isebenza. But uma imali ingasebenzi isithwalo that's why siba nenkinga. Ulande into uyithembise indlu, uyithembise imoto, uyithembise ini. By the time you drive the car, yile nto lesuka ikhona ngaphakathi. Ngoba le imoto lezi imali yani yalezi zinto lezi. So uma wena ungakwenzi lokho, isithwalo siyabulala. Isithwalo siyamosha. Isithwalo siyahluphekisa. And isithwalo once wahlupheka nje like wabhayiza kanye, it's forever. There's no turning back. Inkinga yesithwalo ke ihamba nje lapho. Bese sibe nesithwalo ke sesigubhu. Isithwalo sesigubhu is something of which i-container sakunika yona ihlale nawe. But le container le akusi container yobunyanga yesigubhu samandawo noma isigubhu samanguni. Okay. Lesi sigubhu lesi last thathe imikhovu yahlukahlukene. Sithatha uMantindane, sithatha amadoda omgede, sithatha oTikoloshi. Lento sayihlanganisa senza into eyi1. After yona iba into eyi1 lento, kuphenduka manje kuba isilwane singasazi ukuthi nathi singayibiza ukuthi siyisini. Then lento le ufike uyifaka esigubhini, ngicela ufaka esigubhini lento le, uyoyithatha lento uyigubhela ehlani, not la ekhaya. Why not la ekhaya? Lento le uma ila ekhaya iyolala ingane zala emzini. So kumele ihlale kuphi? Ehlani. Uma ihlele ehlani, wena ufika ukhulume na lento le nginyama ebovu kuphi? Ehlani. Ukuthi ongisebenzela manje ndoda endala. Ngiyenzela ukuthi nokuthi. La ekhaya asidli inyama. Sidla inyama nje kanye ngonyaka. Which is by so saying la ekhaya akwenza umsebenzi. Asifuni ithwalo ohlala njalo ohlaba inkomo, ohlala njalo ohlaba imbuzi. Kumele ukuthi la ekhaya kwenza umsebenzi nje kanye. By the time nifuna ukubhiyoza for amadlozi nani. Because of uma isithwalo ungasicaciselanga indaba zakho ukuthi uniphila kanjani, kuba inkinga yacabana naso. So lesithwalo esihlala ehlani, by the time sisebenzile, senzile umsebenzi ofunayo, uyahamba ke uyobonga ngenyama ebovu phela. So manje lesi sithwalo asiphambani yini namadlozi? Angithi ngibuza kanje mina ngumuntu wamadlozi. Yeah. Angiphume endlini ngingayanga kuyobikela abantu abadala ukuthi ngiyaphuma manje ngemsebenzini nantambama mangibuya ngiyabonga bomntimande ngibhekile ngihambe kahle. Uvela umntwana la ekhaya simbike emsamo. Uvuka ibusiness yonke into la ekhaya isemsamo siyayibika. Sekufika ke manje la madoda lawo. Yes. Ake ngisho kanje lento. Akekho umuntu othwele singachumanisanga isithwalo sakhe nedlozi. Isithwalo number 1 into yamadlozi. Lento le kanti isuka phi ngoba ngathi athwele emhlabeni. Sithola kubona kokhokholozi komakhulu khokho. Laba bantu abakade baneyinkomo, baneyimbuzi, baneyimfiyo, banamasimo kodwa bekungena umuntu okade angatshontsha ngisho nombilo wodwa noma ipentshisi. Zisuka kubona lezi zinto lezi. Ene kanti isithwalo mhlambe mina nguhoti ngasithola phi? Mina isithwalo ngasithola emanzini. La ngalanda khona ubukhosi bami. La si believer khona ukuthi thina njengabantu abamnyama amakhosi wethu ahlele kuphi? Emanzini. Manje lento leyokuthwalisa is not each and everyone oyenzayo. Ingoba kunenduku yakhona oyinikwayo ukuthi lo msebenzi lo wenziwa ngalento le. Then this thing is changer into many things. Kuya ngokuthi umuntu yena ufuna ukuthi umenzele ini. Induku yemali nje cha.
uma sikhuluma ngokuthwala sikhuluma ke ngalento njengomuntu ke obuye esikolweni angithi ke ngudokotela isikolo ke sikhona sikhuluma ke nge-enhancement therefore it means ke you can never enhance into engekho ngiyacabanga ukuthi ke makukhulunywa ngesithwalo kukhulunywa nge-top up kukhulunywa ngokunezezela ungezo lwamandla kusuke kufakwa amanye amandla angeke ngize ngithi ama-artificial mandla kodwa ngizothi kungezwa phezu kwamandla osuke unawo kodwa ke kungasesiwo amandla ke emvelo ukuthwala ke siyakubona ke kwenziwa ngezindlela ezahlukahlukile abanye bayathwala ngama-ornaments abanye ke bayathwala ngezinto ekuyizilwane sizwileke ukuthi ke kukhona abanye abathwala ngegazi omnye kuthiwa namhlanje lokhu kwahamba unkosikazi impilo iyaqala iyandlondlobala kanti wanikela ngaye wamenza waba umhlatshelo abanye bathwala ngabantwana abanye bathwala ngenyonga abanye bathwala ngamabhubesi isithwalo ke sisebenza yonke indawo isithwalo kasazi gazi isithwalo asazi iminyaka isithwalo asazi inkolo futhi isithwala sinamfundisi isithwala sinamuntu ofundile kuthwala yonke inhlobo umuntu but the bottom line is kukhona ukuthwala kuyiqiniso futhi kuyaphila. Okay, kukhona okuvezile emkhulu ukuthi uthenga imoto njengamanzi ngoba uthembisela amadoda uwathembisa imoto. Yebo. So uthi lamadoda adla noma yini oyidlayo kunamadoda adla abafazi kuphela ngithi. Yebo ke. So manje ke lamadoda ngiyawalanda mina ngiyidlela abafazi. Kusho ukuthi mase wafika ke lamadoda kuzoba njani? Nayi indaba yakhe. Lamadoda lawa uma wena ungathanda ukuthi ube uwaqondisa indabeni abafazi uyoshada ungaqedi. So it's better mwathatha amadoda uyasho ukuthi mina ngifuna nje into ezinhle. Lezi zinto ezinhle uma mina ngiphila kuzona uma mina ngidriver uma mina ngigcoka kusegcoke nina. Ngidinga nje ubukhazikhazi ngidinga nje imali. Lamadoda lawa awalalani awabulali uyezwa into engikhulumayo. So uma lamadoda lawa wena ungasebenzi kanje bayikhethela umsebenzi yonto inkinga isithwalo leso isithwalo whenever uma ngithe kuwe uma ufika endlini awukhulumisi umuntu up until uzukhulumela lamadoda lawo njengoba sikufake lento wena uma ungaye endlini wafika wayenza ukuphambukile kunalokho it's a problem and thathile ingalendlela okungayo. So isithwalo sifuna ukuthi ukhumbule ukuthi each and every year kufanele ukuthi ngiyohlaba iqude libomvu emanzini noma kufanele ukuthi ngithathe into ethize ngiyebeka kuphi kufanele ukuthi each and every year ngisa inyama noma ukudla kuma charity ema homes uma ungakwenzanga lokho inkinga ngoba isivumelano manje nje ubuthi mkhulu thathile asithi ke manje ngiyahamba ngiyofuna le mali ebank ibank yanginikeza imali ngize nalo 100,000 kuwe mina nje ngiyifunela ama mention awu2 nezimoto zami ezu4 mase ngitholele mina sengiright. Okay right ke wena ke uma wena ke usutholela ama mention akho awu2 angithi wena awubhedanga awuyenzanga into iphuma endleleni angizange mangithi kuwe lesi sithwalo sifuna ukuthi ube nomfazi oyedwa njengoba ushadile asifune lokhu mixa uphuza utshwala wenzani then wenze ngalendlela engikhulume ngayo uma ungasayifuni lento yabuya kimi mkhuloti cha baba wami lento yakho isebenzile bengicela ukuthi siphindisele emuva lapho soyiphindisela but akufanekanga ukuthi uze kumina usubhedile. Okay uma usubhedile nami ayikho into izoyenza nami ngiyawasala lamadoda. That's how it is. Ngiza nje mbukelo omuhle ekhaya sengithukile ukuthi bathi thathile angithi uyazwa nje mina ngiyifunela izindle eziwu2 ngiyifunela imoto ezi kodwa uthi umkhuluma ngabe usiko ngilibambile hayi akukho ngiyathatha nje ngibuye ngithi mkhulu hayi mina sengigrand siyobe sibone ngomunye unyaka uma sekunesidingo ungahambi mbukelo omuhle ekhaya sinatha amanti siyabuya. Welcome back mbukelo omuhle ekhaya ukalahleka usahleni nami uhlelo nakho lithanda kakhulu isigodlo lapha esigodlweni ke sihluba udlubo khasini ngezinto ke ezimayelana nesintu namhlanje sikhuluma ngokuthwala wena osanda ukungena awukaphuthelwa nawe sihleli nomkhulu hoti uNgcothi uyasitshela ukuthi hayi no ukuthwala kukhona futhi ukuthwala noma ubani uma ngabe nje uyithemba kuphela mkhulu baba wami siyasibona abantu emarobotini engathi bayahlanya. Uma uhamba nomunye bathi hey le ndoda iyaba indoda le wayihamba ngeimoto zangempela umuntu akabani kodwa mawuthi uyezwa kuthiwa wayethwele lo omunye mawuthi uyahamba la emalokishini sibona
kunamabhilidi amakhulu kodwa lamabhilidi siyawubona yavithika yaphela ayaphela ngisho nabo my friend Yes. noma bathi bayoqasha laba baqasha 1 month bahambe bese bathi abazazi izindaba wayethwele umnikazi walezi zinto kanti lento yokuthwala uma sengifa mina iyaphela noma iyandlula to other generations kusuke kwenze njani futhi ukuthi athi umuntu ethwele simbone sengumhambuma. Ake ngithi kuwena kunokuthwala okubi kunokuthwala okuhle before ngiyaphambili. Ithwalo leziyahluka. Uma ulanda into kumele umbuze umelaphi wendabuko ukuthi lento le uma ngihamba kuyoba njani. Number 1 abantu bathatha isithwalo secontract. Isithwalo secontract is when uma mina nyanga ngunika mhlambe into ngithi mhlambe into le it's mhlambe 100,000 wena ufike kimi nge20,000 rand. Okay. Then ngiyasho kuwena ukuthi njengoba ungishiya ngila mina eMamboni mhlambe eMozambique wena eSouth Africa imali lesithwalo each and every year ungithumela imali engange 40,000 ngonyaka. Then le mali le awilethi through bank awilethi state there is indlela yakho namba ngayo. When you fail to do so inkinga uyaqala ke manje yahlupheka. So umuntu uma ahamba ayothwala kumele ukuthi uye uyothwala ngakho konke okuphelele. Ungathathi into econtract ohlala uyikolota njalo. Le nto ohlala uyikolota njalo into eyiproblem ukuthi uma le nyanga yafa le nto leya awuyazwe ukuthi ivusela kanjani. Uma le nto lesiphela amandla uzoyenza kanjani. So kumele ukuthi mangithi kuwena nansi into yokuthwala uhamba ngale nto iphelela ngunika nga half. Uma ngunike half le nto le uma iphela amandla uzoyivusela kanjani. Inkinga la khona lapho. Then uyaqala ke manje uyaqala uyahlanya uyaqala ubi right omunye umuntu ufika athi no mina ngithwala ngempilo yami ngomndeni wakithi for example lo muntu uthwala ngomndeni wakubo bonke abantu ekhaya bayahlupheka uyena nje osukumayo vo uyena nje usukumayo vo uyena nje usukumayo so lo muntu uhlabele ngalabantu laba efamily yakhe then bangafi but bahlupheke so ngamanye amagama inhlanhla zalabantu bonke sizakubani sizakumina kuhoti then nina nisona. Then omunye umuntu ufika athwale uma umuntu ethwele uthwala ngokuthi yena uma ngifa konke kwami kuhamba nami. Then uma ifile verse uthola ukuthi bekane inkomo ziyafa imbuzi ziyafa imoto ziyama amabhilidi amabhizinisi ayama. Then inkinga ukuthi abanye abantu basebethatha ithwalo ezinkulu njengabafundisi. Abafundisi umuntu wakhona ufika athatha ithwalo ezinkulu ithwalo zakhona umuntu umethwele kumele ukuthi umeshona lo muntu athathe lento yakhe ayitshelo oyi1 noma umntwana lo ayazi ukuthi this is the heir apparent should I die njengamakhosi ngoba ubufundisi bobuthwalele umushona kumele ukuba nalo umushona kumele kube nalo into eyikhuluma yabantu bazoba bangavele nje bayibheke kulamabandla amakhulu akho eSouth Africa ukuthi kunamabandla lawa uma kushona ubaba kungena umntwana uma kushona ubaba kungena umntwana should lento leyo ayingaphandle should lento leyo ingalandelwa iyaqala ke manje iyamosha kuyala kuthiwa umfundisi wakho nalo kuyibhilweni kuyophela konke. Manje abantu kumele bakuthi babaleke from kuyithwalo eziyilwane baye kuyithwalo izinto ezifana neziphakamo uma uthwaliswe ngamadoda engene egazini lamadoda awaboni akusinto ekuthusayo endlini. There are pastors of which you can see la emehlweni ukuthi this guy must always drunk lo ingoba lento amuthusa all the time. So you need something a sharp man, something a smart, something a right umuthwele ungathwali ngento nawe uthi uyibhekile nawe uyabona ukuthi lento angikwazi ukuyimela le. Uyabona so ema families lamanye lawa ufika wathwala ngemimoya yabo inisaphila inohlupheka. Then how can you locate that lento le ikwazi ukususa umuntu omprofeti ikwazi ukususa umuntu oyinyanga and akekho umuntu oyinyanga okwazi ukukhipha into yisithwalo uma engathwalisa abantu. Ngiyayiphinda futhi kumele ukuthi uye enyangeni ekwazi ukukhipha lezi zinto lezi ngoba wayethi omunye kimi mkhulu ukhipha kanjani itikoloshi ngathi kuyingoba ngikwazi ukuyikhanda. Manje uma wena ungakwazi ukukhanda itikoloshi ungayikhipha kanjani itikoloshi ungangiphendula utikoloshi bakithi. So manje uma uye enyangeni kumele uye enyangeni esiphezulu ngezinga lobunyanga. Inyanga esiyazi ama ones and twos hayi inyanga esasomafundana kumele uthole umuntu oseyazi izinto hayi ngendlela okudlala uthola inyanga ekwazi ukukhanda utikoloshi ukuze ukwazi ukukhipha utikoloshi usazogezwa khehla uzogeza abantu aba100 balubathi bakulahlisa isilwane asihambi ingoba lesilwane lesidinga into yokukhipha ini izilwane elento lephatha inyanga ezani ezenza izilwane. No
Ukuthwala angeke ngisho ukuthi kulungile, angeke ngisho futhi ukuthi akulunganga. It is one choice. Omunye umuntu ziningi izinto ezenza ukuthi abantu bagcine behamba bayothwala. Ngeke ngakhuluma ngathi omunye uthi ngithandazile ngiphahlile ngenze konke kodwa izinto azenzeki. Kodwa ke uma ngabe ukuthwala kuyi-solution, why not? Omunye umuntu ke uma siyibuka ngalondlela shuthi sithi ukuthwala kwenze njani kuhle, kodwa ububi bakhona ke uma sekuzoqala lokho kuthwala kokuhluphekise uma ungasenzi lezi zinto zakhona. Uma sekuqala lokho kuthwala sekudla abantu noma kuhluphekisa abantu abangahlangene nalesi sithwalo, njengokuthi akufi umuntu ekhaya kodwa bonke bayahlupheka, wewedwa nje ekuthiwa no ayidlozi lona limbhekile noma uyena ofunde kangcono othwele lomndeni. Uma sekunjalo kubi ke. So impendulo yami ethi kuhle noma kuba ukuthwala, ngithi kokubili kuya-apply, it differs per individual. Uyazi khona nje ungibona ngihleka kangaka sengiyathuka kule nto oyikhulumayo. Ukuthi bathi set a thief to catch another thief. Yes. Kusho ukuthi le nto isebenza, this principle isebenza yonke indawo. Yes. So ngikuzwa uthi ngiyakwazi ukuthwala ngabantu bakithi ngibahluphekise. Yeah. Manje labantu bangenaphi ngoba one abafunanga bona ukuceba, abafunanga zonke lezi zinto. Mina nibheka nina njengabathwalisi, is it fair? Uyabona ke ngakho thina senzani, mina nginezithwalo engizenzayo ezinye angizenzi. Kufana nesithwalo sokuthi wena uma umuntu kuthiwe kumele ukuthi ubulale. Omunye ubhuti wafika kimi kumele azothwala, uma ngimthwalisa lento yami ibisebenza ngayo, imisebenza ngayo wathi kimi umkhuluzile, wathi kimi kumele ukuthi ngithwele ikhanda lomuntu. Ngathi ayilike thina siyenzi. Enathi mkhulu nguhlebele uthi kimi ikhanda lomuntu ngale ikhanda lengane yami. So mina igazi angilisebenzisi. Mina into yami ifuna imali yakho, angikufihli lokho. Ifuna imali yakho. Uma ufike nemali yakho la ekhaya kimi, ngiyokujayivela ngikwenzela into enhle. Yes. But uma ungena imali, mntaka baba wohlala endlini yakho. Wena umkhulu ufaka imali uzobona. Mina umkhulu ufaka imali uzobona. Yeah. Isebenza kanjalo. Uma ungena imali khehla, into yami ayivumi. Mina ke ngoba sengikutholile la angiwadinga amanamba akho ukuthi utholakalaphi. Asisiza umbukelo omuhle ekhaya ke. Tshela ababukeli ukuthi utholakalaphi, mabeze nemali bazolanda imali. No, umuntu mina mengidinga ngithole e131 Marshalltown, Johannesburg CBD ngaphakathi. Ila ngikhona eSheriff House. Angithole kuma number amathi 076 324 8763 noma ngithole ku 061 272 4272 noma ngithole ke kwinyanga yompedi TV on YouTube. Afunde ngazi ithwalo lezi kuze kwazi ukuthi eye phambili futhi afunde kakhulu. Then eyemali yesithwalo akangifonini siqoqa mase sihlangene amafoni mina naye. Ibheme ngakholwa mkhulu. Oh, ngiyakubona wena inyanga le yamaqanda namasina mo. Uyazi mina ke. Siyabonga kakhulu umbukelo omuhle ekhaya, ngibheme ngakholwa namhlanje. Hayi, it's a choice. Hayi nami sengabalandela abanye. Ungangiboni ke mase ngihamba ngebhenki makuphela unyaka uthi imthandazo kumele wazi ukuthi ngishona khona nami 131 ngayilanda lezi zinto iphakethe lami longinikeza engufunayo. Mbukelo omuhle ekhaya ke indaba isikhathi, kodwa ke ngiyathemba ukuthi lokho sikufundile nawe ukufundile. Siqedike lapha le ndaba mbukeli, qhubeka nathi on our social media pages. Up until next time, same place by a day.